E toe 𝚜𝚙𝚙𝚢𝚘𝗒 nei vai ngole uli ma lo le 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 ma lo fo'i le tauata'i nei aso mo le atu le whamalo ma le whaafetaitele ia e tusa ma le tātou mawhitanga i peo na iai nei aso ia o le aua tātou iai le tātou manai o le manava o galuega ia ono nisi fo'i o tuatonoa le maarufia o le tātou au nanga ia le ua nga e tol tātou manai nei vaenga o le aso e le talitonunga ia o le alea whaina le foi wa taui ma le a mata le nga iato so tātou ai ngai maoto malawa ia ma se foi o ngā luenga whai ui o le neva yaso ma lo le ngā lue ma lo foi le on sa il neva yaso a o whenga iai so se tiute ma so se vala awina ia watu tofi nai o towe le tua e moli atu le whamalo ma le whaatai le aina pele o le whaatotua i la o tou whaitatalo i la o tou o lenga ma talusanga o talotalonga umalawa a wale au paia ma le whaatotua ia aia ia au tama whanau o lo front rows i le ngaluenga talai i ngaluenga whaamisionare i ngaluenga whaatalalelei ia i lunga foi o penga te whailangi so se ala atam so se ala leo o lo au na ai au tama whanau ma lo whai o le whaiva ma lo tapuai ma lo i la au tau tatalo leo ia mai se o lo tu il tapo inga wase manui o sa moe whatalo whatula le vaenga o le auli i sio ai pele bomba angal tato o nanga le Global Kingdom TV i le nei vaenga o le aso ma lo whaatai a wai mai lava i le tai awa na le ila tato po kalame na amataina mai so tātou tamai a fiu se ia o lava le nei taimi o le aso ma lo le whaavanoina o lo taimi o le taimi le leina o lo whaavanoa e whaalongolongo ma whaafonga i le upo le atua e on tātou whaalongo i le tātou malutai au nei aso o le tātou nau lea o le tātou pulu nau i lo tātou taimi ma le li nei la vaenga le aso ia le wanga ia tu tātou manai o le manava o galuega e ona iai o uli taitasi ia le ua faisi vave laʻitiiti atu o le tātou pokalami ia ona nisi foi o fuafuaga se o tātou aiga i lenei vaenga o le afiafi naua silasila mai luga o le tātou screen o loo iai le tātou manai iai le tātou autū ia gata o lo manao ia o le tātou manai na lenei vaenga o le afiafi ia o se oso foi le lea mo tātou uma lava o se oso le lei lea mo tātou uma lava ia wale anga ia tu nei weekend ia mai se o tātou savalinga o tātou fōlaunga o whatuatua o tātou iai ia ngata o tātou manao i mea o tātou maua ia tātou oli le alii mo tātou fia i le vala aua le tua ua vala auina ai tātou so le mea leo le manao e leo se mea whaingofie. Being content with what we have is not always easy. Di ia le atua. Langa le tātou te ola le lalolangi, tātou te mana o mia le ofu, tātou te mana o mia le taavale, tātou te mana o mia le telefoni fou, tātou te mana o mia fale fou, mea umalava. Ia tātou te mana o mia. Pa e le whaingofie. A oina upgrade mai ia le model telefoni, le model taavale,
o tu ai ngā whale lewa upgrade ai le system o lalangi nei. E le whai ngofi, ia lewa to e whangwhangu po kalame mo tātou nei vaenga o le fiafi. Ia ngata lo tātou manao I mea o tātou maua. So being content with what we have is not always easy. From new clothes to the latest clothes, from new electronics devices to the new electronic devices, new phones, new iPad, tablets, you name it. New cars, new houses, and with all the things, I ele tua. Ola taimi tātou te mawhau loto ai le saunga o le system le sau ai. E fou wale a mainga o le product I lea tausanga ma lea tausanga I lea taimi ma lea taimi a. Ola le taimi e whapena ona le whaamalia ina o tātou tangata. E le se mea whaingofie. E le se mea whaingofie pe a le pe a whaonga me le iPhone a le tangata I a le whaonga tūlata telefoni wa. Ova masfulu tausanga o whaonga. I ele tua. Ia so soani le mo tātou because we find ourselves in the middle of an endless cycle for lele of always wanting more. E le taimi a tātou te whapea ifo ai o soli. Se ngai a fo yasket foni lea soli. Tia whaisau telefoni fou whapea. Ia po le va ainga fo lele te vai atu le angai mai o le the latest le ngata ofu mea lava whato sino ni lo langia. Alea lau tātou o mai le whiawhini. Peo na sila mai le tātou tusi whaitau peo na iai lunga o tātou porkalami. I le whatau te suma limfe po suma le ono. Mai le awhionga le tua. E sili ona le lei o se mei titi. A o iai le matau iai owa. I le oloa tele. A o iai le atu vali. Le upuna le atua. Tom tau ai tātou anga I atu nei weekend. Mai e sili ona le lei o se mei titi a o iai le matau iai owa. I le oloa tele a o iai le atu vali. Mea la lea e wha la ei au mo tātou ne vaenga o le fiafi. I ngata o tātou manao, mea o tātou maua. Wai le leile, le ngata o tātou manao, a o iai lea. Iai le matau iai owa, nei lolo tātou manao te. A o iai le atu vali. So ole, se o tātou wawa ai, I le tala noa mai le tuspa ia. Langa ole matau I le atua. Ole mea le lei, e nate au maia le malie ato otoa I ate oi. E te malie I le mea ua tā pena I le atua mo oi. E ngata I lo manao, e te le toi manao, te le atuai, le tele uisi mea. Mai se lava I le tō sina mai o le sau o le ten kolosi, tō sina mai o le sau o so skoi ngā brand, so skoi ngā model, o le a lava le product. Lewa au mai le fionga le atua mo tātou. Fearing God is good and brings satisfaction. O le matau I le atua o se mea I le lei. E nate au maia le malie ato atoa I o tātou loto. Peila on tātou iel tātou tuswai tau nei a fiafi. Mai e sili ona le lei o se mea I titi a o iai le matau iai owa. I lo le oloa I teli a o iai lea. Le atu vali. Le alea o ngā o te nofo I le fale e se fulu po tu moe ai le leisa o moe po tau le mawhaina to tongi il fale. Le alea o ngā o te wha o ngā ai le telefoni e whaafe le tau. Ai tau le leisa o moe fo I le ia awanga I misil pe I mengi o telefoni. I ia le atua. Le ala whai mai le upo le atua mo I tātou. Fearing God is good and brings satisfaction to us. O le tātou matau I le li. E ngata I o tātou manao. O le malie I o tātou manao I mea le lei uma. O mea o le neila lolangi. Things do not satisfy us because we always want more.
And that is the true fact. We always want more. Po le ale tele o mea wa whaamanuia mai ele tua ia te tatou. We always want more. And the truth is, the things of this world do not satisfy us. Ele ia mas po le ale tele o le fei lafi mai o mea o le neilarolangi, a o le upu mono. Ele ai mas e mea mwhaiona, whaamali e ina o tatou tangata. Ai sila lai whata o te luasu malfitu, whai upo e luas fulu, o inaolo au mai a te i tatou, whaapele tala al tuspa ia. O tuunga mau, male malaia e le ma o ona ia, o mata fo ia o tangata e le malie ia. Whafonga na sa moa i le meu whatu saina i e le tua, le tangata i le whapena ona manao teli. Tangata ua manao i le oloha i teli, ua manao ia maua le mea, ai atua i le mea la inga whatia i le tangata an tau mawhai ala i e maua. A tatou whai tau le upo le tua, o tuunga mau ma le malaia, e le ma o ona ia. Ai whaatusa ia le tuspa ia, o mata fo ia o tangata, e le malie ia. So like I said this afternoon, things do not satisfy us. We will always want more. Po le ale kele o filifili aulo, kele ia mea whapena ona whaatau. We always want more. And the question is, why? Ai sea le mea le ngata i o tātou manao. E ala na le tātou mana na o teli. Ona laua pei tātou o le whaatusa wa o mai e le fionga le tua. O tuunga mau ma le malaia e le ma o ona ia. O mata fo i o tangata e le malie ia. Lea u whaatusa i le tuspa ia. A whaila e le ngata lo manao i mewa o maua. I mewa whaamanuia mai e le tua i o lima. O whaatusa la o le tuspa ia o le tuunga mau ma le malaia e le ma ona. Amene. Leanga po le ale tele o le auro ma le a rio ma le tele o mea whaato sina o le neila lo lang. Awa nei tai e se ina le tatou. Don't take us wrong. Don't take me wrong. Manga ia sau waki aulo. Manga ia sau taavale te whad waki ei. Na ia ngata lo tatou mana. I le mewa e ngawhatia. Le mewa o maua. Why? Because po le ale tele o mea lo langi nei, we will always want more. And the things of this world do not satisfy us. O na whaatusa le tuspa ia tātou, o le tuunga mau ma le malaia e le mauna, e whapena mata o tangata e le malie ia. Ni ia leli, so ia ngata lo tātou manao, a ia tātou mio atua, ia tātou ola pa ia, ola whaamamaina, ola whaapa iaina. Langa tātou wawa ai le upo le tua, o lo tani le upo le tua mo i tātou, o le ola whaapa iaina, ma le ola whaamamaina, e nate au maia le malie ato o toa i ate oi, e whesoa soani i ate oi, tātou te iloa ai, le tele o mea o le neila rolangi, it's only temporary. Ni ia le tua, like, godliness with contentment is very beneficial. It helps us see that our possessions on earth are only temporary. E vai lele ni o le upo le tua. E sila lai le stato maule i mo multimo te o mtau poe ono. E sila lai fai upo ono ngai fai upo e valu. Mai leo tala le tua, a o lea mio tua ma le loto malie. O le oloa tele lava lea. Vai lele mana ia. A o lea mio tua ma le loto malie. O le oloa tele lava lea. Vai lele mana ia. Se polale ke leo umea. Ai a lea mio tua. Ele o se oloa tele. Polale tele o fale motu tele o ta vale tele o me maua. Ai a fai o te lea mio tua. Ele o le oloa tele. Ai se alanga lea la fai mai le upua le tua. Tatou tusi le mo multi mo te onu. Fai upo e onu ngal fai upo e valu. Mai a wā tatou tele
au mai lava se mea tasi le lalolangi. O mauti noa fo I tātou te le mawhai ona ave ese ai o se mea. That is the word of God. A whai wa maua e tātou o mea e ai ma mea e ofu. Ia ngata ai o tātou mana. Amen. Hallelujah. Godliness. Ola a mio atua. Ola whaapa iaina. Ola wha mamaina. Ea. E malie I o tātou tangata. E whesoa soani a te tātou. Tātou te iloa ai. O mea umole nei larolangi. Po le ale mana naia ma le whai lafi mai. E nao mōsina taimi. The possessions on earth are only temporary. Wewa I le maa ngai hole upua le atua mo tātou. Di ia le atua. Di ia le li. Le ala o soani mai le tātou por kalame mo tātou li nei vaenga o le afi afi. Tātou manai o le manava o ngā luenga. Ia ngata o tātou manao. Be content. Le a le mea wa mai e le atua. Wa place le atua I lunga ua au. Wha manuia I ati o imalu a inga. O tātou taula inga. Ia tātou nau I le atua. Our focus and desires should be on God. Le la watu wha mauninga mo tātou. Ai sila I le salamo e fitu sumal tolu. Ai sila I salamo e fitu sumal tolu. Whai upo e lua sumal lima ma lua sumal leono. Mai la fionga le atua. O ai ea sewa ia te au le langi. E le ai fo I se tasi lau langi o te fia I ai. Wana au oe lava. Ma leo tala fai salamo e vai lau tino mo lau loto a o le atua o le papa I o lau loto ma lau tofi e whaavavau. Our focus, our desire should be on God. O le tātou taula inga ma le tātou pulu nau. Ta tau an tātou a nau I le atua e le o mea o le nila o langi. It's good to have a new house. It's good to have a mansion. It's good to have a brand new car, a new model, a new phone, a branded clothes. Ai awani ngalo ia te oi. Fai mai le tala la fionga le atua. E lea I fo I se tasi le lalo langi o te fia I ai. Ua na o le tangata ea. E nau mai a tea. Pe o upo fai salamo. A o oe le atua. O le papa I o loo lotu. Ma loo tofi e whaavavau. Vi ia leli. Our passion. Lea la o mana. Ia le maulenga o mai e tofini ia tema. O le ale le tatou passion. Our passion should be toward the things of God. Not to the things of this world. Mai ale tala le apostolo I le kalesia. Ia o tau loto I whea, I mea oi lunga. Ai awa tau te loto I mea o le neila lolangu. Amen. Ai se alunga, leanga o lunga, laia fio ai le tupu. Laia fio ai le sili ese. Laia fio ai le o mea uma. So our passion should be toward the things of God, not the things of this world. A ola le taimi e te nau ai mau tātou loto I mea lunga. Monia I lole maulenga mai e tema. A ia o tau mua I sa ili le maan lo le tua malana mi o tonu. Ona wha o popo atu le tua o ia mea umma yate o tau. Amen. Hallelujah. Our passion. You can ask yourself, what is my passion? Le ale mea leu te nau ai. Le ale mea leu te mo ai. Our passion should be toward the things of God. The things above. Ia tātou loto atu I mea ilunga. Ai le o mea I le lalolangi nei. Mai la I o le maulanga mai e tema. Ai au tau mo I sa ili le maa lo o le atua. Malana mi o tonu. Ona wha o popoina atu le o ia mea mai ate o tau. See, we command the blessings. We don't seek the blessings. We command the blessings through seeking the kingdom of God
and the righteousness of God, and all these things shall be added unto you. Amen. Sa'o ala tātou taula inga, sa'o tātou nau ta inga, ma tātou wa ai atu i le atua. Whapēnau nā, e te tatalo e mai e le atua lau ta wale fōu, e te wala au i le atua e au mai e le atua lau whale fōu. Amen. Tatalo i le atua mō sau to olua e au mai e le atua to olua le lei mō oi. Glory, hallelujah. Or the passion, hallelujah. Our passion should be towards the things of God. Sa'o ale mea tātou te nau ia. If I pe nā ona te soa ni mai le atua. Another thing, we should always have a thankful heart. Be grateful with what you have. Amen. And the circumstances you are in, by leaning on the strength of Christ. I ele atua. O le upuna le atua. Le sia tātou tusile i o Filipi lom ta upo e wha. Alon fai upo e suma tasi anga suma tolu. Le fai mai ei. Be grateful. Wha lango i le atua. Wha moe i le atua. Be grateful with what you have. Ma le tūlanga lewa e iai. Because God appoints you there. Mai lai o Paulo, Filipi, au te le whai atu ona o le mativa. Wow. A ua o ina, ia toa file mū lo loto i mea o iatea. Be content with what you have. Ia ngata lo tātou manao i mea o tātou maua. Mai lai o Paulo, Filipi, ua o i loa le mativa. Ua o i loa le mauoa. O i mea lava o te iai. Ma mea e o iatea ua o ina ia. Ia o i loa ma ona. Ma o i loa fia ai. Ma ia faulai mea. Ma ia onge mea. Le ia leli. Lo ainga mai lei o Paulo i le kalesia. O te mawhaia mea I le wha maa losi mai o ke riso iatea. Ia ngata lo manao. I mea wai maua. Wa o ina I tātou. Ia I loa matiwa. Pe o la Paulo. Te le whai atu Filipi ono le matiwa. Le anga wa o ina. Ia toa file mū lo loto I mea wa iatea. O leisi o I sole e wa aia kulo manguia le tua oi. Manuia leisi tangata. Te ia lewa wapopoli watu vali. Aia o ina I tātou. I ia leli, mai lei au Paulo, wa o I loa le matiwa, wa o I loa fo I le mauoa, o I mea lava o te iai, wa o ina. Hallelujah. Ia o I loa o na ona o, ina ia o I loa o na fia ai, le faulai o mea, ma le iai o mea. Aisea, le anga tātou te mawhaia mea le whaatasi mai o ke riso, ia te I tātou. Aia. So be grateful as long as your passion is towards the things of God. Be thankful. Se pe le iai se me lungo lau, whaatai le atua. Awa ne suia lau loto I le atua. Awa ne efesilingia le mana o le atua. Aia, whaalango la iake riso lea, e o la Paulo. O te mawhaia mea I le whaatasi mai, po le whaamalosi mai, o ke riso I atea. Amen. Fai foi fatu la sili. Ola ale mea nai te focus ai. Amen. Are you focused more on what you do? Or are you focused on what you have? Awa ne I taula I lawa ai mea wa yo lima. Hallelujah. Ia taula I lawa ai a Yesu. O le na te a. Fa ato toaina mai tātou. O le na te taitaina I tātou. Anga whi mai Paulo. Wa o ina. Ia o I loa ma ona. Ina ia o I loa fia ai. Ina ia o masani le faulai o mea. Masani le onge o mea. Masani le whaalango ia Yesu ke riso. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Jesus. Ia le tu o tatou
Manai na manava ngal venga neva inga o le fiafia. Sili ona le leo se meititi a o iai le matau iai o. Ile o loa teli a o iai le atu vale. I ia le tu au nei peita tou o tu nga mau ma le malaia ile ma ona ia. Fa tusa ia le tuspa ia o mata fo ia o tangata ile malia ia. Amene a ia tatou a. A ia tatou a mio atua. Ma le loto malia i meo o tatou maua. Ma leo tala tuspa ia ole o loa tele lava lea. I ia le atua. Awaya, tatou tele i au maia se mele nila langi. Awaina sa pala ia mea umamo oi malau ainga. Ole atua. I ia le ali. Mele i o paulelo natali fa le nganga o Timoteo. Wa o mauti no fo tatou tea. Le mafai ona ave ese o se mea i le nila langi. A fai wa maua i tatou o mea ai ma mea ofu ai. Ia ngata ai o tatou mana. Praise the Lord. Things of this world do not satisfy us. The things of this world, we will always want more. Amen. Aya. Matau ile tua. Because fearing God is good. And it brings satisfaction to us. Tatou whanau o le tua. Tatou wa mio tua, tatou loto malia i meo o tatou mau. Ngatal mana wae. Amen. Ia male awala lina au mai ate i tatou. O tatou focus. Man tatou desire should be on God. Ia tatou nau atu i ate ia. Leanga fai mai leanga o tatou fai tau le upo le fai salamo. O ai ea se wa i ate au le lama. E lea i fo i se tasi le lalolangi au te fia i ai ao ai na o oi lava le tangata ea o langa focus malanga desire only God. Wai e mai fai salamu e vai lau tino ma lau loto a o le atu o le papa ia o lau loto ma lau tofi e whaavavau. Praise the Lord. Our passion should be towards the things of God. Aia tatou mua isa ili le malo le atua malana miotomu. Ona whao popoina atu lea o ia mea yate o tau malava. Tatou mua isa ili le malo le atua malana miotomu. Just be thankful. Be grateful of what you have. I ia le ali. I ia le atua. Aia tatou a o ina ina i o tatou I loa o na wha moe atu ia Yesu Keriso. Praise the Lord. Ka manatu la e Paulo I le Kalesia. Filipi o te le whai atu ono nativa. A wā o ina I a toa file mūlo o loto I mea o iatea. Praise God. Haftaile tua I whanau. Haftaile tua I manuia. Haftaile tua I mea o tatou mau. Nanga le whai mai pou. Wa o I loa le matiwa. Wa o I loa le mauoa. O I mea lava o te iai. Ma mea e o ia tea. Ua o ina ia. Ina ia o I loa ma ona. Ma o I loa ona fia ai. Ia o masani le whaulai mai o mea. Ma ia o masani I le ongi o mea. Aisea. Nanga le whalango le tama loa I. Ia Yesu. Malana loto whaftai. O te mawhaia mea I le whaatasi mai o te riso I atea. Praise the Lord. Ia o tātou Manai nā manava o ngā ruenga e whamanava toi fo I leo o nanga le neiva yaso e maise o nei yaso. Ia ono nisi fo I o tuatua noa le maalfia o tātou o nanga. E whaamanuia tele le atua ia o tau malava. Le ale mea nai te focus ai. Le ale mea nai te desire ai. Ia tātou, ia o awinga I tātou. Learning to be grateful and taking time to thank God for His blessings can go a long way in helping you become more content. O le o awinga I tātou, ia tātou loto whaftai. Ma ia tele se taimi tātou te whaftai ai le atua ia na whaamanu iama. E mawhai o nā. A watu ai o I lesi pupula, I lesi mamalu.
I ia le atua e fesoasoani a te i tātou ina ia ngata o tātou mana'o i mea o tātou maua. O anisi vaenga o le soifuanga o lo whapena o na tātou struggle ai. Ia ngata o tātou mana'o, life circumstances, our appearance, wanting e nisi tangata o mana'o i fia iloa, fia tele mea, fia mau oa, i ia le li, ia o le whamalosi nā mo tātou, learning to be grateful and taking time to thank God for His blessings. Why? Because it can go a long way in helping you become more content. So soani ia te i tātou uma, ia ngata lo tātou mana. Hallelujah. Ia ngata lo tātou mana o I mea o tātou maua. May each of us not be characterized by pursuing things. Pursue le tua. Not by pursuing things, but by pursuing God and His will for our lives. Ia leli. Ia awane tātou nau I mea o le nei laulang. Ia tātou nau atu I le tua. Malona fina ngalo I o tātou o langa. Amen. Ia ngata lo mana. Be content. Ia leli. Ia tātou manai nā manava o galuega. Ai ua toile au nanga le tātou Global Kingdom TV nei vai ngole aso. Ia au ne ngalo tāle tu lai fitu, o tāle tu lai 5, o le ono o tātou taulanga fiafi. Ia whapefo I le tātou porkalame tāpinaina e sunga whawhiangainga Ia Warren. Ia tāle tu lai fitu. E wha mai ato I tātou au nanga e manu Ia tele tiu te mawhaiwa nei aso. Tātou manai nā manava o galuega. Ia iai leanga le leio le tua Ia o tau umalawa. Ia wha manu Ia le tua le whianga iai. Ia le nei fo I weekend, mai se awane ngalo Ia te oi. Le upua le atua. O le aso muli le nei o Februari. Ua afe luasfuma 5. Fai se mea le lei mo le atua. Fai se mea sili mo le atua. Le masina fou le la sau. Le la a matatai au. Fai se mea sili mo le atua. Ia le li ia ngata le mana'o I meo tātou maua. Ia tātou nau Ia te ia. Ia tātou loto I mei lunga. Ai le o mea I lalo nei. O mea tini. Ia whamanuia mai le tua. E le anga leo le tua si o tātou. Ainga taita I atu lo tau soifua masok nei ola. Ia I tāpenanga o sa pati o mua nei fo I vai aso. Ia le anga leo le tua I tāpenanga. Uma au na le tua. Whioio le tala lei. Ia mana le whaau unga ma le upua le tua. Ia wale ngā luenga fola. E maisa le tau singa o le lafu mamoi. Ia whapena o na utu pupuina mai le langi. Le whaau unga mo tau. Ia wale tua malona fina ngalo. Le astala o le ase upu o le longo malia I lau whaafunga sa mo le vaenga o le fiafi. Ia matua atu nale au nanga al tātou Global Kingdom TV. Ai mo le taimi nei. O te whaatofa atu sa mo le nei vaenga o le fiafi. Soifua mai ia manuia. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer.
Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across Upolu and 𝚟𝚑𝚍𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800-877-328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, 𝚟𝚑𝚍𝚍, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢𝚘, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢𝚘 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.